Wati ndata musiaisia wa kisasi cha Mutongoi TV ina ukethia aina ulocha ba kilungu chito cha Tuneenanie. Nitawa Jacqueline Binya na umundi tondo twinde wakile thindani na nyuma kwa studio ningwenda mamukethie na maimutabia umobo ni viva ba ukambani witu na niambia na ku Bishop. Asante Jackie kwa masito ni Bishop mala nisiaitwa kamba wa Masako bandu veta wakalama ni Bishop wa Jesus Grace Victory International. Ni asante Jackie. No docha. Asante. Asante Jackie. Kwa isito nitawa Charity Mwangangi ziaitwe Kaumoni Makueni Count lakini nitoko hospitali munene wa Masako yani Machakos level 5 hospital katika department ila itawa CCC kana bala tushughulikia andwala mena HIV infection. Asante. Nimubea Madam karibu. Asante. Asante Jacqueline kwa msasa TV ya Mutongoi. Nyewe ni Dr. Jim Mutunga kuma muditone utui wa Masako. Na kumudhocha Tuneenanie. Na asante na mudhocha nyonde. Aina udhocha musiaisia witu tukwatane twenanye na kilungu kito cha umundi. Namba ito ya SMS ni ili 395. Facebook ni Mutongoi TV official na YouTube ni Mutongoi TV/FM. Thengei Tuneenanie. Unenenya witu wa umundi ni kilungu tunaikete kabinda kabitangu ni kwate siumwe ili na tunanende tuyulu wa resorts zinomie siana nyondu siana sikwatete Uwau wa Muthelo nondu ni siana sia mwaka wa 10 miaka 10 na miaka 19 actually ni report yisu ya sia 8 twana twatwile to 98 kuma miaka ya 10 na miaka ya 19 kila chuma mena infection na report ye ni research inekitwe kati wa mwezi wa January na mwezi wa Keli. Imagine mwezi kila chumwa twilitu nyake 10 na 19 infections ya HIV na then wonena ni witu tunanenie muno na wese dia asiaise maito mena makujo na umundi cho kitumitwe na madam wa kuma level 5 Machakos hospital nikienda atunenye na hata bya kamba maito maukambani undu matono tetheka na niba matono tetheka na undu matona ku prevent Uwau kuongeleka na Bishop ndiambia na akui ngwenda tumane ni chao kituma mwana atona kwindwa wa miaka 10 na miaka 10 akenda endwa na Uwau wa Muthelo niba nithe tubalukite tasi bandu kana ni chao. Asante Jackie ni kwatia kilando na kusungia yulu wa ngale nisu kindu chambe asiai omeobo nundu wa kutasiana na ila thome siaisi atene kwitha itebo na pia o andu kwema kwitha matono kwelekelia siana bandu bala bailite kutethio nundu kwe institutions ila siana sialite kuyania Biblia ya sia manisia kana nziela kailite kuthinayo ona kakuwa kaikolo na besi ndo imwe asiai maekete okethio na mwitu kana mwana keno anangikio nyumba o musiai asiaisi no imokulia ndwezi ya kwanza kuyekana na mama ndio siana bingi yusi yetwa mama papa dadi ndio yekana nake lakini no siaisi wenekana kai kaendena kwa na Jackie lakini ndio na mwana wa kukosa na kukata vyanesa kana ilo likoli mwenguni wa muthembo no kwa nanka. Number 2 katika peer pressure siana hii kula yotinda sietinda kundukwe siana sia muthembo mo ichangitwe in generation ichangitwe ni chao kitu tu ilo nene vina ingi na vitina cha mitandao kwa undu ithi akana ka nundu kabika 12 undu bobe 10 ila we wa 10 ne ba ukuma isongete na 10 enza ndenda ibundi sia kila kindu chonde wona kekwe kwa nandwa ima kwa undu ithi anova inethwa na mwana musio wa institutions pia kulikela kila cha muthia ni kubanda kana katika in the religions ni kanali kana vandu ukuthia at least spiritually ane awareness ya maisha undu maidite kwitha baidi kwa ithio ntheni twaidite kuchangia nundu musiaiti ati no na makoseo weka ithio ntheni twaidite kuchangia ni kana ciana hii shume katika uthuku twisi nesa Biblia ni kuweta ibindani ya muthia wege tutabagwa Biblia ni ibindani ya muthia
ona deizia wa wewe ibindani ya muthia yuma tukwati ibindani ya muthia ne biku elosi yao ni muvyo muno kwanza 11 13 14 15 16 17 18 research ya 10 ni madhaya ngite miaka kuma vau twana tu wethia twina siri mbinge muno byo ukethia ndumana tina tutusimu tutu manenga tema vicha bandu ni akili sio na sio si tayari for that information. Madam Daktari, Yes. ni ukulia in your capacity nundu research ye asia new infections pialama sia meno wagu lakini new infections sia mwana wa kuma miaka 10 kwani twaili to mabundi sia kuhusu sexual health reproduction mayambi ya miaka iba. Actually ta nimito mbyani wa oiti siana sito kuma miaka 8 nitaili tenda tuima manisia ngewaya kwenda mea wea mo eni na ngewaya sex nitwaili to maelese nundu mundu wa miaka 8 ni mundu ngewa ilo kwigwa ndakweya ilo umite school ningewa yulo muno nundu oyu nyeni na mwana wa miaka 8 na muthenomo kilile hambia o mwako na thilile mam kwa basi nilisikia wasichana wakisema ukifika 10 years unatumianga vitu zinakaa pambas lakini si pambas sita wa pants na benda kama yuma same si asiri na usuni mwana wako wina miaka 8 mwana yu ndiye class ya karatu kumaanisha aware alafu wendi aimbia mam na bika miaka 10 nondo sia kwa ni sio neneva na hambia ninetelete munono sineneva you cannot akayuyu kena knowledge yesu weta musi kana we mwenda we mundu wa sivitali ni waile ukaelesia zaidi na ni waile ukaelesia pia matumisi masindu ma parts zusi amwisi yake siambio nene ba na windi ni wa kaelesia yailenda yikwatangwa ni mundu kana windi mwana uswaku aware parts zusi yake siamwe ni siawe mwa na siailo tumikata abika yikayanata kila ithie yuta asiitwika kana ithie ta auduma afya twika windi ani tu shy off kana ni tukuiwa ndoni kunena sindu mwana siana situ lakini ikaila yivo ibikite twelenda tuivia siana situ ndoni kumaile sia sindu sio kosu kwa mwana wina miaka 8 na kuthiulo nendewa muno kende anu wikala nake ta musi na no mwelese sindu sio ndi wo mwene no kuielewa ona sainge ndonu wenu kwemwa ni sia singi nimeua ni ndoni kana icha kunena na mwana ake manda mundu wina kiliko kimu amwelesi ona peto anatungitwa thika yo tunenange katono munenya akamwelewa mo lakini Jackie kindo kimwe mwana nuithikisia musimbe wa mundu givasa na especially musi wa mundu mukawina kana ka keletu nikakwithukia asia munangango no sio musi ukendhia ni try empower musi yosu amana kila wailo tabia mwana wake nundu kindu chumita kwa musi kiwito fulani kitekumita kwa kazi ni kana kwa andi kana kwa mundu wange yudi kumaanisha mwana wa miaka na nando ilitomo sata mwana munini uyi munenya we mwana wa mwitu munenya ena ndayendo ukamutabia maundu mamwe wake mbe wandu on there ndio ukulia ingi I think Jackie na ni baide to binduka ona kana kabika miaka 8 bindu wa munenele unondo munenya mbe wa anini make ona kumake itwaili to bindwa peki ndukinge Dr. Jimmy thini wa research isu inona nisikana katiba siana sia miaka 12 na 17 mwakosu serikali ya rekodi ngili ile yanayimuna miongo kenda makwati te ukimwi kana Uwau wa Muthelo through sexual violence pani ba twailite ku caution asin kenza we say there sindu isa sexual violence siku ikikamuno muno siambia musini skuluni ona makanisani tutabia sema itondo tutono sungasiana situ si umala kunza nondo ama sexual violence asante muno Jacqueline sexual violence hivyo na ni kula ziara na ni ndena sia akili kwekulia violence yeta kana kudhulumiwa ki mapenzi kana ki ndene
yuka nundu wa mundu kwithitia kana yuka nundu wa society yo mwene ni chao ni yo mbikitu lakini for mikile ya tuli tukata kwikia asante ukaza kwindia undu mekite uwe asiauka ora tu twinene ciana cia myaka 12 uyu mwana wiki iwengwani mucii ko na mucii ya mwana manyikiwa nona twili twaki miaka 5 miaka 6 tuika fashion show tuona tumem tu tuithega kai songondo kona TV na kai vindu kaiko yu asunga kona uye ula iba utetwa kona tutokwiyitia ibe mundu mwima we mundu mwima wena utala wena pemi taile to thingizwa ne wa mundu ya oweko no kwiyitia imwe violence imwe ya kwiyitia ingine andu alatumeta pedophile arandu alama mombekete kiakili mona kana na ukothroom yani mombeketu yani I think the mental state kana kijamda tozu yo ndo azuna amwe tamana aziyama to pegwa na mwakibaka kwa demonic no say demonic already ni kindu kikwikika ko nundu tutona kutabia asei ona isiana so mbene kwisungana kwingana na ndwa mende atabia sio siliana utona caution mwana akui aidhi ukomana nandu maybe ended the trip abehave ata kindu kimwe kama utavie Jacqueline ndawazia asiana siakwa ndukaamini mundu ra stranger Yes. ndukaamini mundu ra stranger na ondo kwazia mundu ra stranger no ango kwa ni stranger ida kwa ni stranger neighbor kwa ni stranger mwana wa neighbor kwa nundu ono wasia research uzende wenda most na daktari banu kutabia most violence ino kana initiation usika wanandu very close we see very close Yes. na sainge either close baka mwana akatwa through these things akasia na watabia kiinyakwa detekela na tabia kiithakwa deni amini mundu wasia tufahamusi no ka hao kile kuzia na indumio ka SMS kana mbiata wonongo kuona we na niki kiwa mwana akwitengele mende wimko na ikoma na anga wa imuya ko kile kimuhimu ni kuyasia na situ si open ndukaamini kila mundu at the same time kitu cha kekeka tafadhali ukaonda vya na hivi asi to the twina tubingoto nzesu yasiana kutupikia kwa sababu the twingi bingia nusu bingia kano kwa sababu ndaka kezi ataka kule na mandi kuna kopi kana uneka ndiko nonyene kiu ya sita tao monde mudi mwa siolo na mapresha maito ndakana to crazy zesu iwe mapfedet fayaya mailite kwikwa hata ki serikali nundu wewe angi mundu ye butumi wa mwana wake na ndama na no na nduithi maybe ni brother aku ona aka nimeodhurumusi twana twatu bisi mundu tosu yesaidia nayo society ni ya mubitha mundu tosu bishop second ile tu yate ya twana mwekata paya musitwe ko bitha imandile I think bewa titambete kunengane mundu kwa serikali jakine twaidete kunena in deep eolowa musiai na mwitu ake mwana osu nondo ndwetianisya kele tu naninde kambe iyo udhongo wa nondo na wakatianisya na muthukumika na wakatianisya na kasi nawe mwene ndo utindi akuungana mwana wako bishop isuni ndeto ina wito mwingi nundu andu aingi ni mabithite maundu maingi musini ningwenda tuisioka musiaise witu tuisioka ni tukwende na unene nya witu yulu wa Uwau wa Muthelo na undu wende na kulika misini yitu na kwananga misi yitu nitusiokete